1 kilomita hapo. Munini wa President Rigathi Gachagua ni athiete na mbere na ritana ria keria kuria utonga wa bururi ugayagwo kuringana na wingi wa andu. Mimi nimekuja nimesema tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Akiaria ari mwena wa Maralal kaunti-ini ya Samburu, Rigathi ugite wedere na icigo arendekithia inyihirio kigina kuri iria ingi, no kiria arenda ni maiganani kuri muingi wothe wa bururi. Sisi hatusemi ati pesa ipatianwe area iko na watu wengi inyimwe watu wengine. No. Sometimes people do not listen. Sisi nauliza kitu inaitwa equity. Mtoto wote wa Kenya akuwe sawa na mwingine. Yule yako Samburu akuwe sawa na yule yako Nyeri. Yule yako Mombasa akuwe sawa na yule yako Kajiado. Kama ni borehole tunachimba, kama borehole moja inachukua watu 1,000, tunasema watu 1,000 wapate borehole. Rigathi ugite kuri na njira nyingi cia gukinyaniria maiganani ma ugai wa utonga wa bururi, kuona kuri na icigo ikoretwo ikiamukira mbeca nyingi gukira iria ingi na kuhatiriria icigo iria ingi. Na pia tunasema katika zile sehemu kama Samburu ambaye silibaki nyuma miaka mingi, iangaliwe kwa mambo ya affirmative action kwa equalization fund, ndio pia muweze kupatana na Wakenya wengine. Hiyo ndio ile conversation inaendelea. Rigathi ni okiriria atongoria maramukirira kumana na ritana riri, akiuga we no mawoni araheana makwagirithia bururi na ari na kihoto ta Mukenya uri ungi, na niki akuona agitwo mukabira na atongoria aria angi maranyita mbaru riendekithia riake gutire mundu uramoria. Na ndio tunataka tukitoa maoni, probably because ile maoni nimetoa inaonekana kama inapendeza pahali ya watu pahali nimetoka, unasema huyu is a tribalist. Sasa nashangaa nimeona jana Raila Odinga, Mheshimiwa Prime Minister, amesema the same thing nilisema. Sijaona ameitwa tribalist. Nimeona Eugene Wamalwa amesema the same, sijaona ameitwa tribalist. Lakini pia yao ni maoni. Sio ati lazima ikuwe ndio itatekelezwa. Rigathi ni oritie atongoria guothe bururi-ini manyitane niguo kugacirithia uthii wa na mbere wa bururi. Okaire-ini kau gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga ni anyitite mbaru ritana riri ria ugai wa kigina na ho agokirira thirikari nene, akiuga kwa ihinda ria mieri 3 mihituku thirikari cia kaunti itiamukirite kigina kiria igayagirwo ni thirikari nene, undu uria uthararitie motungata kuri muingi. Tuli Council of Governors ni tukwenda kuria mundu gwitwo waziri wa finance mbeca cikuruke matura-ini nigetha programu ici ciekeke uria ciagereire, mathibitari maitu matikae kwaga ndawa, na tukiuga uguo anga tutirathaithana. Akiaria ciĩgiĩ njatũkano cia gĩũteti iria irathiĩ na mbere, Mutahi augĩte angĩkorwo kũrĩ na njama ya gũgacenjia Rigathi ta mũnini wa president hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 acenjio tene andũ mebange. Arĩa mareciria atĩ kũrĩ ũndũ twagĩrĩire kuga pole tukauga hatirĩ pole, na tutiraria ũtukũ tũraria mũthe, nĩ tondũ matuonete ũtukũ anga matirĩ matumenya wega. Nĩ wega tũmerage ũguo, nĩ tũraiguana ate haha rĩu rĩ akorwo tũtigũgĩtwarana tũthondekane o rĩu tene gatemanwo kĩrĩa gĩgũciarwo gũtirĩ mwana wĩna mũndũ wĩna mwana mũgo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.